Dobrodošli u 6. C# tutorial. Danas ćemo raditi sa Windows formama. Dakle, kako u jednom programu imati više formi i kako ih otvoriti jednostavnom naredbom. Znači, kada napravimo projekat, imamo jednu formu s kojom možemo raditi. Međutim, šta ako želimo više formi? Da bi to ostvarili, idemo u Solution Explorer. Kao što sam prije objasnio, ovdje se nalaze sve stvari koje posjeduje naš program. I na naziv našeg programa idemo desni klik i Add. I tu treba da bude Windows forma i kliknete na nju. Ako nema, idete na New Item i Windows Form i date ime kako želite. Nova forma, Add. I tu sad imamo tu novu formu. Dakle, imamo ovu početnu, imamo ovu novu. Tu možemo staviti, kao u prošlom tutorialu, sliku. Evo, stavit ću svoj logo. I po naredbi buttona da otvorimo tu formu. Postoji si jedan jednostavan kod. Prvo ide nova forma, znači onaj naziv koji ste dali formi. Ili ako ste ostavili forma 2, onda samo ukucate forma 2 i nađete dalje. Onda damo kako će se zvati preko varijable. Forma 2 equals to new nova forma zagrada i onda stavimo forma vrste forma 2 dot show. Znači, definisali smo u ovom programu, stavili smo nova forma, definisali smo koja je forma 2, da je to jednako da otvori novu formu. I onda forma 2 show, jer smo je ovdje definisali da je ona ta druga forma koju smo kreirali. Znači, kad pokrenemo program i kliknemo button 1, otvorit će nam tu novu formu. Tu kliknemo znači na formu i u Properties stavit ćemo da se otvara u centru desktopa. Isto tako za Design Form. Isto da se otvara u centru programa. Pardon. I znači sad kad pokrenemo otvori se tačno na centru jedan i drugi. To bi bilo to za današnji tutorial. U sljedećem tutorialu ćemo raditi još neke primjere, pa ćemo kasnije raditi konkretne programe sa login formom.